So hi guys, habari gani, habari zenu. Nitwashoka na mundu gwitwo Naomi Njeri na nitwandikirwo irua ni cifo. So irua riri nguonie nirio riu irua, yes, irua riri twandikirwo nirio tugutwara riu tukuhota gwethera mundu gwitwo Naomi cukuru nario na no rihuthike handu hangi hothe arabatara uteithio. Na cifo ria watwandikira no wakuria kibere tagwo Catherine na nä njå rä kuma haha rä u nä tå kå hota kå hiå kå rä a koithanga na kå ndå kå rä a kå ngä guothe tå gå batara obici yothe nä getha rä u no tå hote gå caria cukuru. So irua rä rä nä rä o ndä rabataraga nä getha tå hote gå proceed na gå caria cukuru. So anytime from now nä tå coka rä u tå hiå ke merä matatå tå menye kå rä a tå kå mwethera cukuru na maå ndå make mothe. Rä u tuona twambä rä ria hau rä maå ndå make mothe rä u nä megåkorwo magä rä ire å gå tiå korwo na icio ona hanini na tuonete rä rä u ithuä twä sawa. So next thing nä gwetha cukuru kå rä a kå hota rä u gå thiä na tå raigire nä boarding school. So mweterere update na report yo yothe ya kå rä a gå korwo akä ingä ra cukuru. Uguo må ndå wothe arenda gå sponsor then we are ready for that anytime from now. Tå korwo tå gä caria cukuru nä getha maå ndå mothe makorwo me magä. So thank you so much and God bless you. Utasemaje? Hakuna tutaongezea hata utawaambia wabarikiwe. Mbarikiwe. Asante. Sawa. Tunakena ndio irua. Ndakena. Nitũngĩaga. Sawa sawa. Thank you so much.